جهرم پرستنا مدیا دم باش گدارین هجا به برنامه یاری حقیقت جاری کردن ام به هفرانه دخلک خوی به جاری ده ام لسر وقتی تیگینا دموکراسی راوستن جبو کو ام بکاربن و مجاری به هفدور بنرخینن میوان خلک می به جاری حوال تکوشین اوزان لگل من آماده حوال تکوشین و بخیر هاتنه خیر سرچوان حوال تکوشین بریا کو ام در واسی پرسی خواب بن اگر کوم خواص بن آخابتنه کی و کدس بک هبه دست بکی کارم بجم یعنی در مرحله که پر دهلا جهان دجی و دهلا نتبی دجی و ترم دجی مرحله که هری سروبینو هف در باستن و دوی مرحله ده گله کی بدل ام دادن جبرم تکوشینه کی پر مازن دادن و پیشنگی اوه تکوشینه جریبر آبود که سر اساسی اسکارم دست بکیم برخودانا د ایمرالیه ده که جریبه هلا ربرا پووا دیمشاندن و به هر جوره به تکوشینه همبری پرگالی که ساخ به تکوشینه دمشینه است خوازم سلاب و حرمتی خواه پیشکش بکم و طبی اولی که گود به اوره ده برحی که فدایی yani tekoşin dan u şehit ketim azwaji be hürmet bibir tenim u bejna xol bervat tavenim u az bejim yani layık buna birani na şehit al ser asasen serkeftin ancak pekvari u xazım yani be heledeji hestu fikri xoji be herkesire parvak هوال تکوشنم در واسی پرسی خوی درزی ده ببن شخوا مجرمی وی جاری دموکراسیه یعنی تیگینین یکو ده پرازنامه پینج ده ریبرتی دگردست یک جوان جی خاله کی سرکه تیگینا دموکراسیه ام دخوازن اوسا برنامه خودست بی بکن ام دموکراسی چاوا دکارن بدن ناس کرن یعنی چاوا دکارن بگرندست از بیم و کدست بیک مرف کار به پیناسه کیش بود دموکراسی بک باش بید نهار روژا گمتیر در باست بن گلک بیف نلگوری واتیا خو تینب کارانین و تینب فیلم کرن واتیا جوده و برنگ کارانین و دانا جیان کرن و دانا قبول کرن و فیلم کرن ویج روژا مده جوده ناورو که وانا گلک پیهات نلیستن گلک پیوین اصلی آخفتنا دموکراسی جی وسا yani demokrasi drojamada gelek rengi şaş film kırna için ve mesela şaştiya her mazın hela demokrasi de çiye vaka usuleki devleti te film kırın şikleki rebazen meşandına devleti te film kırın yan usuleki ko işte herkes bori dile xo çibe bixwaze bike jiyan bike tefhem kirin yani ya devlet perestiye ki pir ku navenda yani serdestiye u ya ji fert perestiye ki wisa ki go be her cure civaki belad ki varanga wisa şaşfem kirinin cur be cur hene mesela drawşa mevcut da hin وڵاتان تەنێ di çerçeveya hilbijartinê gotê neçêkirin di navbêna hin partiyan de jî weke demokrasî pergala demokrasî tê binavkirin lêbelê ne ev pêv û ne jî wateya wê di esas de ne wisa ye êgo bal kişan di ser vê êgo hişt divê hilê di carekî dêm bifikirin li ser peyvên curbecur jî û seriya demokrasî jî rêbera pobû د پارازنامه داوی د بتیبتی لسر پیوا سرکاتی جنو ده واتی وانا بدست کرد مثلا بک اخلاق تچمانی پولیتیکا سیاست تچمانی گریدانا وانا بحقیقتا جواکی ره بچانده ره yani çanda dirokiya civaki ره چیه وانا مثلا تعریف کرد دموکراسی جی سرکاتی جنو ده دست کرد yani şku derketiye pev u çava gereke bev dest kirtin
بری هر تشتی سرکاتی دموکراسی و دولتش هفدو جدا دست کرد. دموکراسی پیوکی جواکیه و دولت پیوکی لدجی جواکی سردستیه، ناونده سردستیه. دوی معنی ده نه دولت کاری به دموکرات و نه جی دموکراسی به دولت. دما کی گو دولتک خواه برنگ دموکرات بینه ناس کرن تیوه معنی که گودوی ده دموکراسی هاتیه بکارانی یعنی تشتا که گو جهلا جواکین ده فیده به جبو برجواندین دولتی هاتیه بکارانی و دولت خود سر و اساسی خورتر کریه برای بازی که هین تنکتر هر آلانا خوی سردستی فرق کریه جالی دموکراسی داشته اگر مثلا او دموکراسی خوش بو هدف دولت بونه اگر آبادی که و تبدیگری تبی معنی که گو اوج یعنی جهبونا جواکی و حقیقت آخو دور کتیه دموکراسی تبی معنی ده جهول درابه یعنی اساس به معنی ده جهن که گو یعنی اگر تشتک دولت به نه دموکراته اگر دموکراسی به نه دولته مثلا بری هر تشته هاتی زلا کرن اوه ده هلا پیو ده جی وسای پیو دموکراسی پیو که یونانیه کهون ده مرحله که گو دولت تونه بویا ده اف پیو درکتیه هولی مرحله دموکراسی آتینا ده بیشن آتینا yani ne devlet bu? Revebriya gel bu. Lebele tabi revebriya Atina ki govaka خوب revebriya gel tarifti ki ne vaka tarife ki gonaha em dikin jberku dvede de mesela de hela revebriya gel de serdesti u bindestiyen cur be cur hebun. Mesela jin bindest bun. işte milletin derve de hatın bindest bun. کولین کو غلام یعنی غلامی که گو دهاتن دفروتون و دهاتن کرین بندست بون لیکی جواک بو ظلامی که گو یعنی همولاتین آتینانه و سردستن او وقت جواک دهاتن قبول کرن و وی جواکا که گو هجماره وال گوری وی ملتی تباهی کمتره به هفره آتینا دریوت برن. آخفتنا دموکراسی yani demo yani gel demos yani gele demokrasi ji revebri yani gel xwa revebe dama cihe goje derketiye ev axaftna merhala go derketiye ev merhale de derketiye u şxwa hani vakti de yani dama derketiye jem nikarim bejin merhale ke mükemmel bu tedit beri bena hatta devlet ava buya yani ciheki gotbeje usa sadisat azad el der dora devleti bir rengi ne buya çünkü serdesti bindesti ciki hebi aslında böyle de yani illa ve yani demokrasi tahrip be demokrasi be harab be lebel disji جبر جهه پیوا درکت یا جبر اصولن فهم کرنا مسئله گلکی مهمه ریوبریا آتینا دو معنی ده نیو جیبه وکا ریوبریه کی yani demokratik diye binav kırın. Çağ bu mesela. Yani seroka ki tane tune bu da Atina'da. Millet tabahi ave govaka millet dahatın hasbandına uzlam tabahi. Le meydana bajar toptu bun. Çi müşkülen ki gohana yani çi peşketine ki gohana hevdura niqaş tıkırın ve hevre bir yardistandan. Eğer de merhale ki de mesela şer hebe ki ve birtiya şer bike. Eğer şer be yani şer ne be. Eğer yek suçlar be yani bir ceza bike yani ceza ne ki bana tavahi bir milleti be hevre toptu bunu be hevre bir yardistandan. ner tiştekî wisa bikî got hin serware biryar heqê wa de bistin yan heqê tiştekî dî de bistin nebûyîran ki bu hemû ka bi hev re biryar distan ev rêbazekî got gel bi xwe biryar bistêne yani bi xwe bibe
جهه نقاشه و بخواه مثلا مجاره دست بگره بیدویه خب بخواه تثبیت بکه برسکره که بخواه تثبیت بکه و بیجه برسیب اوه وی چاخی دویده ده یعنی خواه برنک هیا وی چاخی دویده ده yani لاج بندندika devlete de yani paştaxıstınak heye yani devlete bindendika devlete de duyde de qalstime nare bera po vena vaka minakak areni dit hatta tabi mesela vecid bini yani sarukati ku vecid tarif kiriye ki go atina bu ne civaka sadisat azad bu لی تو مینا که دی پشتی کو شهرستانی اوا بویه که گو امبیجن آزادیه که راست یا جواکه بده نشاندن جی چه نبویه یعنی جبو می سببه اونا هم بهتر سروک اساس کرد لی وقتی گم دروج آمده امبیجن دموکراسی سروکاتی چه تعریف کرد سروکاتی دموکراسی سر اساسین جواکک به همو اندام خواه ج زاروکه بگر جنه بگر جوانه بگر حتی کالو پیری وینم ج اولن جوده مذهبن جوده ج yani çanden جوده نتوین جوده کو هاتنه جم هفدو قریبن به ناسنامه خواه به اراده خواه دناف جهین کی گوله ننده ده کن ببین و در دوره هن هدفین که گوری برجواندی وانه یا توپ ببین خوری خستن بکن و حقی خدا بخوا بریار بستین سروکاتی مثلا بنگه هاوانا جیل سر چه رونات مثلا سر اساسین کومین رونات جواکک جبون کو به خودی اراده لازمه دست بکه دو کومینان ده تحقیق خود کاری به نقاش بکه و بریار بستینه جهنی که گوبه گمان هنه که وسا فرهتر که دنیای ده نوکه بره یعنی نه تنه باجاری که بچوکه که هجماری به کم به ایده میلیارا انسان هنه دوی معنی ده وسا تنه دو کومینه ده جو وسا انسان تنه تحقیق خود بریار بستنه تیره نکش بلکو چاوا که گو اندام گنده خویا یعنی اندام کومکیه aynı vakti de endame valatekiye, aynı vakti de endame heremekiye, aynı vakti de endame dünyaya. Yani siyaseta valatçı, siyaseta heremeci, siyaseta dünyayacı, ab havayı ku ravşa ve heye, berskireken ki go siyasi de cihanı da hene jüve alakadar dike. Dve manede jibo vejim dervi komuna meclis de bajaran da, dualatan da, xobrenge meclis خستن کردن و د جهان دژی وکه اتفاقا رخستنان کنفدراسیونا آوا کردن وکه ریباس سروکاتی پیشکش کرد وانا تواهی چاوا دبه وسا که گو هر جواک جبنگهته جهه گو لیده گوری برجون دیخوا رخستی به جواکا رخستنا جواکان رخستنا رخستنا دموکراسی آواد که دروج آمده پیرنگید به اف دبه تابی چاوا تشتکی چاوا پر دولمند اف دبه تشتکی وسا کی گو دناوی دموکراسی دم او جواک کاری به پرورده خواب که او جواک کاری به پرسکریکین خوی ادناف جواکا خود درکتی بخود چاره سر بکه اف تیوی واتی که گو دما ایری شکل هم بری چه به بخو پارزی اف تیوی واتی که گو دل سر ناوی خو سیاست بکه و باخ و بیوان خوی جیان بخو بلی بکه و لگوری به تا به تشتا جیر خوشی که تشتا جیر دولمنده او بخو در خیهوله جه به هزا خو یعنی هزا جواکی دوی معنی ده خورد کرنه ریخستن کرنه و اتفاقاوی چه کرنه aslında yani demokrasi دروج آمده تیوی واته yani هم بهتر سروکاتی دوی çerçevede و سا تعریفه کی برفره همکارم بیشن ifade etken. وقتی کشنوجی بالکشان سر مجرد دموکراسی yani وکو سپارتک yani وکو پیش خود سپیره هزا جواکه yani جوهری جواکه ifade dike ribertiji دوی مجاری دوسا دسومتا جواکه دی yani tişteki وکو عاید جوهری جواکه وسا پیناسه دike
و بالکشان سروی خالی ام تخوازن آلیه وی دی یه دموکراسی پیناسه بکن که اوجی د سیستمین د سلادار و میتینگر ده دموکراسی لسر اساسی برجوندین خواه تی بکار آنی تیبت د سموتا لیبرالیزمی ده سروکاتی دنرخینه قپیتالیسم مدرنیته دموکراسی چواب کارتینه از بیشتر وی عالی مرف کار به او بکه شیروه بکه باش دبه بگومان یعنی دروجامه ده کپیتالیزم هر تشتیش بو سردستی آخوا کاری به مازن بکه کارتینه پیوا دموکراسی جیوسه و پر خپاندن دیده هیا بله و گفت لیبرالیسم مثلا لیبرالیسم بخوا پی بکل سر آزادیه یعنی دهلا پی زمان لاتینی ده وک آزادی بنگها تی بنگه کرن ده زمان لاتینی هم نمن همون کنده اروپا ده تیبتی بیرنگیه پی وک آزادی پرستی تی گوتن لی آزادی پرستی تی چواته آزادی پرستی سر اساسن کوش تاکه کس یعنی شخص فرد دلوی چه بخوازه وی بکه دیب ناف کرن یعنی پرگاله که گو هر جوره تاکه کس شخص جواک قط بکه بیوانن جواک قط بکه بسر خو بکه yani şahsek. Le demek var mesela hakikat edinirler. Ya rast ti insan bسر خو نه انسان. انسان رجوا کرد به انسان. انسان که نو چه بوی تجناب جوا که در خب خناب کمک yani بیشن در بی انسانه. کمک مینا که وجه هنده هات نکشف کردن گلکی. او ناب انسان او به چوبه کو مثلا ناب حیوانه که دمزم به به کبی حیوانی زمان فیر نابه بیوان فیم نابه اخلاق نینه بسر خو انسان نس انسانه پر جراحتیه خویا کردن جواک انسان که انسان اگر تا که کسی که جواک قطب که و تجاره سر نابه آزادی تجاره بیجه که ته جبو خو آزاد بکیش جواک قطب با هر چیزی گوری دلی خو بکن ابنای معنی که گو براستی و انسان آزاد به او تبي معنى كي جو إنسان ببارستن دبي أو تبي معنى كي جو إنسان إذا دبي يصير غريزة خوا أو إنسان كي جو إذا بو يصير غريزة خوا إنسان كي جو جبارستن وجهزة جواك حقوق دو بيجو أو إنسان بر حتى بكارانين أو إنسان يعني جلو برجي بقرا حتى طرز فكراندنا وي هر تشتوي ve rahatı bebkarani. Yani beri birine koy bçevur. Nahad rojama da insan yani brasti hatna beyazdı. Buraya işte filma, hünera, buraya spore, buraya garize xob her cure yani ajoy xob her cure dana bkaranin burçibun işte garizen ednavena junuzlama da ve garizen cinsi garizen yani ambejin rahati konfor hatta bes vak go yani vak harikandına ke peşay te bakırın buraya televizyon te bakırın buraya internet te bakırın ev insani de te asteke usa ki go nikari be fikri yani tane fikravi ev çavakari him beter khoter bike نهار روزا در نخوشین هر زده ام لی بنرن چنه مثلا نخوشی هر زده یک چی اوبزیته یعنی قلبونا که گوت نکاری به پیشیای بگیره کانسره ابجی عینی تشته هجره که گو زده بنت نکاری به پیشیای بگیره مثلا اون yani evçiye tevazına jiyani hakikati xarakirine yani ki venat ki işte serdesti venat ki devlet venat ki kapitalizm venat ki jbo çi venat ki jbo go karibe hem behtir khurt bike venat ki dama civak khurt be devlet zayıf be serdesti zayıf be le dama civak zayıf ket o insan hatın düzey ki usa gotuana bere va karib de her ali ide biçaxi devlet khurt be iktidar khurt be ma çma drojama da mesela dünyaya ki go herkes kare tera ileride xarneci bu ihtiyacı herkes kare peşvazi bike ama mesela ve dünyayı sadin
نه بحرک جیجی زیده دولمندن و ملت دی ایک گوجنه زادمرن هلا ما چما وسا جبر به مسئله وسا و چاب جی تیر نابه براست یعنی سردستی چابه تیر نابه جبوگو تیر نابه دموکراسیه یعنی هزا جواکه رخصتنا جواکه اخلاق جواکه سیاست جواکه بلاد که جهول راد که خرات که خرابونه دهلا رحت چید که خرابونه دهلا میجید چید که اخلاق ده چید که داندون استاندنا انسان ده چید که تی دوزه که وسا که و انسان نزان به هفدور باغفن نزان چی هفدور بیجن جبر کو یعنی جبوگو انسان قریبا به هفدور باغفن پیدوی هی که گو یعنی چند دکبه مثلا پیدوی هی که گو چه خوشکه چه نخوشکه چه باشه چه نباشه به هر راحت به ناف کرن و بلاد که ایدهش هر کسی رد بشه که بلکه گوری و خوشی به گوری تا بر نخوشی به بلکه گوری و باش به بر گوری تا نباش به ایده هر کس باشی و خوشی بونه ویش خوره چید که ایده ما مصابم ایده نه براستی روشه که وسا چید بکو ایده سرتستیا جهانه به دنیای دلیزه به انسانیتی دلیزه یعنی هر دچه مثلا نه روزامه ایروده دی نقاش کردن که گویا دنیا براستی حتی به رنگی حتی کنگی کاری به اداره بکن بریا خراکرنا ارد هوای و چه مثلا هین اداره بکن یعنی توازن دنیا خرابیه نه زمستان وکه زمستان برینه نه بهار وکه بهاری برینه نه هاوین وکه هاوین برینه اب همو پرسکریکن خونه یعنی بلابونا دموکراسیه بلابونا جواکه چاندا جواکه yani o berovaji ve ihtiyaca demokrasi. Jbongom karibin ve dünyaya careki din rızgar bıkın. Jbo brasti jbo av havai tavazna careki dici çebibe. Jbo ko af qasim yani insan kharabiya yani peşya ve karibin bıgrın. Jbo ko af qas şer u kuştun vahşeti em karibin peşya yok qasi bıgrın. Demokrasi lazım. Demokrasi lazım. Yani çı lazım? جواک خوری خستم بکی و قنجی خو و نقنجی خو خوشی خو و نخوشی خو خوشگبونا و نخوشگبونه خوش هفدو جدا بکی بناقینه هر شخصی که گودناف خوده هم قیمت بدیده و هم بهلی که گو جواک خو بپارزه یا به هر جوره بپارزه یعنی هلا اخلاقی ده رحوی داشی و ده هلا یعنی وکم بیشن خو پرسنا روادش قریب بپارزه یعنی بدویی که ایده اف جیانیه اف نه بدویی که کو ادبه و یا نابه نه وسا ایده قدره ما هاتیه بلی کرن یا ما به دموکراسی آوا بکن اما جواکی خوری خستن بکن هم بری و یعنی سرکی چوینه انسانتیه یعنی جمعه بالا پیش روژا انسانتی باش خویانا که یعنی راشایی بیده تر تشتا خویانا که یعنی هەڵ تەکوشین وهنێکی ژی ناو ئەوێ خۆدە ناو ئاخافتنی خۆشی دەوە ئانی سەرزمە یعنی پێویستیە خۆبڕێخستنکردنا جواکێ یان لە ئالیێ دەموقراسیدە ئەس دەبێژم وەکو تەجروبەیە پراتیک تەجروبەیەکی کۆ ئەوێدە یعنی دە جواکان گشتی دژی تەجروبەیەکی دەرکەتیە yani البرانبری دستلاداری البرانبری میتینگری به گمان ریخستنه کی جواکی جی لسر اساس کو کار به بونا خبر دوام بکه برخودانی کی جدی مشانده از بیم آرمان چه خوری وبرنا دموکراتیک چیه و کو پرس ام بکن و از مناوی کردستانی هاتی جیان کرن از بیجم وان آلیه وی بتجربة مي روجا إيرو وميناكن سموت يكود روجا مي إيرو دتيجيان كره بتجربة ديمقراطية وبكار بنبيجي أو بكن يعني دناف آخفتني خود بين سر زمان باش دب يعني بيدويا كيكو ديمقراطية باكرن يعني وكا خفتني داوود جم قلت جبونكم كاري من هبن قركم ديمقراطية بدن جيان كرن يعني هەگەر مثلا ئەم یعنی هەری بەلکیش بۆ دژوار یەک ژوێنە ئینسان بێ حەقیقەتی کوردستانی دەکارێ ببینێ di Kurdistanê de çi te ser Kurda tê ferskirin? Yek nijadperestiyekê paşwerû tê ferskirin. Di rojilata navîn de tiştekî got hişt rojilata navîn were vî halê nijadperestî ye. Mesela şerên di navbena
Filistin İsrail'de yani sebebi esas nijat peresti ol perestiye. بله Ev be kavmim jete baştır, ev be kavmim jete baştır, ev be olam jete baştır, ev be olam jete baştır, ev be kafiri, ev be kafiri. بله Yani demek ki go dinav zihniyette tiştek bu sahibi ki go. Tane ezhebim edi bertuna be. بله اج موجودت فکری بله چند داویج موجوده بی زمانیج موجوده بی برتونه بی تنه از هم هبم بله دما تشتک بوسا گوت برنگی کی مسوگر و شرچه بی yani burada açtı çenabe burada jiyaneki rahat huzurlu çenabe drojlata nabinde çıma mesela şer halas nabeş yek sebebi esas evet yani نجات perestiye yan ev beje Arap perest am tane Arap pere hani nasnama Araba tane yani tane nasnama Türk bu ne بله herkes Türk tu çu baş az bejmez Türk'üm derbi ve be Türk bedeli dünyaya بله yani edi ne tiştekin Fars bet aynı tişte beje بله ol be beje ki Müslüman be edi kafire بله Şimdi mesela du Kurdistan'da em heger tişteki bir rengi yani emji esas bigrin şuara ve be tişteki usa ki gum vaka doza xuynet nabena ma و ملت ترک تا و ملت عرب تا و ملت فارس تا کو ابشر حتى خلاص نبي حتى هنا تنبك بله ve vere ve aslı yani ev şaşa nel gori hakikati hakikat tiştek çavaya hakikat ne tek renga hakikata gerduni buxa ne yek renk bunu بله gerdun buxa per rengiye بله cuda cuda bune eğer de duhaze hebe lazıma te cuda bune ki godrojlata navinde kabul bike u tu behele ki go avji kabul bike tijbo ve tekoşine ki bike ki go avji kabul bike yani mesela ne tane lazıma ki go ambejin gele Türk heye, gele Arap heye, gele Fars heye. Ki brastiyem bu venad bejin şoy heri bindest, em bun bindest. Ama gerek emet hekoşine beden ku Türkçi bejin Kürt hene u mafi wa hene u mafin demokratik mafi wa ya. بله Arapçi gerek bena bejin u Farsçi gerek bena bejin. Ev dibe tekoşine demokrasiye. بله Dibe tekoşine ke gohartına zihniyeta heremi. بله Yani dhela siyasi de dhela çandi de. Jibo ve çı lazım ne mesela'yı da tane tekoşineki askeri tedike u tane tekoşineki siyasi tedike. De aynı vakti de tekoşineki çandi tedike. Tekoşina çanda demokrasi tedike. Çanda demokrasi çandeke bu saki go je ne vakamın razgari ve mjiyan bak. Ne vakamın. بله ne bakavun min razgari bim tahammül bim. Ne bejim tahammül aslında. بله Az bejim aji heme avji he. بله فرنگی Pir rengi yani. Pir devlemendiye ki mesela insan karibi bena drojlata navinde çebike. Yani jibo habuna gele Kürt netaba gele Kürtçi. Gobrenge ki yani aram jiyan bike demokrasi tişteki nabe nabe. بله Pergalan demokratik tişteki nabe nabe. O jibo heremi ji tişteki bir rengi. İşte mesela naha le İsrail Filistin'i ev nijat peresti u ol peresti ani çi aste ki hezbe wina edi tekbir. بله Hatta düzey ke bu sakigo mesela le aha Filistin'e de Filistin'i nema. بله Yani kişkev hestir be yani ki garibe ke. Yani raş Rusaydı hagar takra gra ki go aşta kançtırım natış mı kançtı diktetine be takra ve gre ev be usa ki go ki garibe ke. Enha tane garibe İsrail de tuna be ini tekim naha tuna be yani. Ulu peşe çavi insaneti tuna be. Çma peşe çavi insan. Ne beşin peşe çavi insaneti. Aslında insaneti bitişti kabul nake. Civak bitişti kabul nake. Le peşya çavi devlet dünyayı tavahi. بله دولت دنیای تباهی چی جبر کو قانون وابسا کی کاری بب که قانون که بیرنگی ہے بله گرکم جوی گریک در کردن یعنی هم جوی گریک کاری مخدر خیلی نه مثلا گو کی کاری بب که ام کاری بن ریبازه که گو حال چاره سریعت ده هبن
ام هین بهتر لسر کار بکن ام کاری بن هم خوا دا آلیم yani به پررنگی را جیان کرنه پرورده بکن و هم جیان کاری بن دجمنه خوا پرورده بکن به چند دموکراسی که گم در خنهول ده پرورده بکن لی وقتی گم بناد بیشن ام نه بحثا دموکراسی که وسات کن که گو وسا yani تن البند تسکنه تن او بخوا دبیجه و دبی بره پیک بره وسا هستیاری نه پیرنگی دموکراسی نه وسا دموکراسی هز دخوازه yani هزکی چاد خوازه هزکی گو هم دهلا سیاسی ده و عسکری ده و دهلا جواکی ده دهلا چاندی ده تپر به بریار به پاراستنا تپر به خورد به مثلا yani ne tiştek usabe ki go tane arteşe kabita be pareze civaka ki goj demokrasiye bavara tabahi gereke zani be ki go ev demokrasi tuna be hamu tunabın u vaka xod pareze tevli parasne be مثلا ها لروجاوا در دوره تشرینه تکوشینا کی گودمشه بنارن ابراستی جواک کمای روجاوا گله کرد yani به رحکی دموکراتیک دچن بدره بچکن نه بچکن اون ایریش سروانی نه بله ایریش سروانی اما دوی زانبونه ده دوی فکری دنه کی گو پاراسنا آخا خو نکن parasına çanda xo nekin, parasına milletê xo nekin ve tune bibin. Yani mirine dedin berçav ji bon ku jiyan bikin. Mirine dedin berçav. Ev seknekî gelekî bi rûmete. Seknekî jêre silav û pişkirî lazım e. Seknekî bîrengiye û bi rastî ev sekin di hemû Kurdistanê de û di herêmê de belavkirin vê mînakê wisa zêdekirin وکه پیدویا هرمه پیدویا کردای yani tekoşina gele kurd ev 5 salı de peşengiya rebera poda dmeşe beguman ve ev çant derxisto hole çanda ki go em xo be parizin ve em xo pedivi kasi bibinin are ev çant mesela ha ev çanda tekoşin meşandı ne go usay ki gom hiç tfaqib der dorere nekin tfaqim der dorere bakın em çıqa dostu xo zede bakın ام دجمنه خو کیم بکن او قاس باشم لبلم ابنان ده و معنی کی گو ام تنه به پشکریا دوست خو هبم دوست ما جی برزیده بن لبره پیشی ام سرلینگی خو بسکنم پیشی ام هزا خوی پراسنه آوا بکن پیشی ام ج چاندا خو باور بن ام ج خو باور بن دوست ما جی زیاده تر ببن یعنی دما کوت همو ملت خو تخکر یک لهمبری سردستی و ظلمه وحشتا کی گو دولتا ترک لسر زاروک بچوک دکی تا دنگی خو بلند کر تا سکاک تجکرن تا توپیکون تکاتی ناف برخودانه ده و دجمنه تجیز قلس ببه و دوست تجیز ده ببه شخو هنگی سرکفتنا تا مسو گرده به yani دوی معنی ده در دورا فکره ربراپو یا نتوا دموکراتیک و مدرنیته دموکراتیک و سرکاتی پارازنامه ده ifade کربو پارادیگمایی که پدوی گله کرده ام همو تنه ذهنیت تنه ده پراتیک داشی ام گرکه وینا پیک بینن و در دورا سرکاتی ام هم بهتر تفگره خو خورتر بکن ابعانی وقتی ده tabi به ویجی رنگی که پر زلال دینی هوله در دورا آرمانجا آزادی ربرا پودا افته کوشیم بلند کرن براستیجی سرکفتنه و نزدیک بکن جبر کو yani ربرا پو ده امرالیه ده نه برخودانه که شخصی دکه ربرا پو ده امرالیه ده لهمبری قرقرنا کردا برخودانا نتوی وکه دندکای رود لیزه همجی لهمبری پرگالا مدرنیته کپیتالیست وکه ناوندا مدرنیته دموکراتیک تکوشیندگی yani دوی آسته yani تکوشینا ربرا پو پر زحمته پر دولمنده و ama yani hezeki پر neticede hole değişi. Dema ev hez em bu fikrin ki go derkevi derve و şart و ظروفین آزاد ده به gelin خره gelin جیران را همو کاره دناف تفگره ده به
yani ve guhartine pırmazın çebe. Nahre berapo derke derbe ve devleta Türkiye usabmeni demokrasi ve var Türkiye. Demokrasi var Suriye, demokrasi var İran, Irak, Hereme. Yani bu demokrasi de Hereme de peş bikeve. Brastiji azadiya reberapo şarttaki her esas خود de peş yani. Haval tekuşun veci balkışand ser tecrübeye pratik ya demokrasiye bi teybet le hema her çar parçe Kurdistanê û ciyek û gelê Kurd lê jiyan dike براستی تکوشینێکی شەڕێکی هەبوونە یەک لەسەر ئەساسی civakekî demokratîk tê meşandin yek ji wan ezmûna li Bakurê Kurdistanê ji bo hebûnê şerekî li ser esasê civakekî demokratîk were avakirin tekoşînekî tê meşandin ama li beramberî wê jî şerekê qirkirinê em dibînin ki encamên qeyûma yani jî mesela pratika qeyûm ya ku derkete pêş yek ji wan ew e yani bi rastî jî faşîzma ku heye nahêle demokrasî pêş bikeve ezmûna Rojavayê Kurdistanê em dibînin ku bi rastî li ser gel wekû ku hêzekî leşkerî ye çûndinekî tê çêkirin yani bi vî şêwazî em dibînin evekî pêş dikeve yani êrişekî pêş dikeve ji xwe li Rojhilatê Kurdistanê tecrübeya tekoşîna şoreşa jin jiyan azadî esas wekû karakterekî demokrasî navarok û şekil û rastî ji bo cîhanê jî ew bû yani navenda balkişandinê bû yani meriv bi vî rengî dikare dest bigire em dixwazin vê bêjin yani demokrasî tenê ne ji bo gelê Kurd esas mesele li Rojavayê Kurdistanê dema ku mînak bidin ne tenê ji bo gelê Kurd ji bo gelê Ereb jî ji bo gelek netewên yê ku dervî Kurda jî mijarekî yani hebûnê mesele gel êdî hebûna xwe di vê de dibîne bi vê bawer dike ev rastiyekî vî rengê ku rastî di asta demokrasiyê de qonaxekî hatiye qezençkirin zanistekî hişyarîkî hatiye qezençkirin ki mesela Kurd û Erebek hetanî mirinê hebûna xwe civakekî demokratîk dibînin yani vê rastiyê meriv kare bi vî rengî bibîne mijarek ku ez dixwazim bi vê vegirêdayî pirs bikim çi ye di pêşengtiya yani di evê de di sîstema civaka demokratîk de netewa demokratîk de em jin çawa dikarin bigirin destrasî mesela li Bakur li Rojava li Rojhilat pêşengtiya jin şoreş tê meşandin rastî mesela li bendava Tişrînê jî yê ku herî zêde wisa bangên hebûnê kirin ku ev berxwedanî dewam bike yek ji wan jî peyamê jina bûn yani sekna jin bû ez dibêjim di vê mijarê de hûn bikaribin narîn bidin baş dibe taybet sekna jin em çawa dikarin pênase bikin bi qasekî got lêkolînên dihatine kirin û rêbera po jî di paraznama de berferehî vedike serdestî bi bindestiya jina dest pê kiriye destpêkê jin hatine bindestkirin ji bo ve jî yani ji bo ku em karîbin bindestiyê ji holê rakin û serdestiyê ji holê rakin pêşî gerek e jin azad bibin yani xeleka herî bin de ye azadiya jin heta niha mesela di civaka însanetiyê de sebebekî got azadî tekoşînên azadiyekî got çêbûne bingehîn encam negirtine sebebê ya esas dihêla azadiya jinê de yani wê nekirine hedefa esas cara yekê min tevgerek ez bawerim yani ne di vê astê de bûn ama cara yekê min tevgerek di vê astê de tevgereke giştî tevgerek azadiya civak ya giştî di vê astê de azadiya jin dike navenda xwe hereketa pekeke vî tiştê dike dîrokê de aslında
ایکی گود وی است یا جنا تنه چه کریه پرانی جه علی کی جنا مایه یا جی گشتی چه بویا گوتنا گشتی و آدم آزاد بویا جنجی آزاد ببین ama hem azadiya gişti meşandiye u duna vena da azadiya jina kiriye hedefa esas be tevgerere çeviyor. Ev tevger dalga dalga dünyaya belad be. Mesela Rojlatê Kurdistanê jî ew serhildanê jin jiyan azadî li Rojlatê Kurdistanê bi dayîk keça wê di nav hereketa PKK de got jin keça wê gerîlaya PKK ye dema ji keça dayîka xwe re nameya şiyan diye di binê wê de nivîsandiye jin jiyan azadî û hevala yani Şîrin Elemhorî ku zindanê de zindanê Îranê de ew kadroyê PKK bû hatibû destgirtin li zindana Îranê duwê de del de ber ser dîwar nivîsandibû jin jiyan azadî û heval Şîrin Elemhorî heval zanin hatin darvekirin ew çar hevalên dî ev slogan ji hêla wa jinên Kurd ve wextekî got jîna Amînî yani tê şehîd xistin ev slogan işte civa jinên nav PKK de derbasî vê civakê dibe yani. Ew civa ji wir digire wê sloganê kî ev peyv serokatî de têne ser ziman ev peyva rêber Apoya ji hêla kadroyê PKK ve derbasî civakê dibe û bu ew civak yani ev tiştekî çawa ye tiştekî wîsayekî got rihê mesela mühim e cewhera mesela mühim e civaka Fars civaka insanetî tevahî vêna weke sloganek esas kabul kirin. Yani cevher de kabul kirin. Çima çünkü rastiyeke esas bu. U bir rengi bela bu. Tabi mesela efte çi mane azadiya jin vakteki go diciheki de tkeve tevgeri ne mümküne ki go kes li hemberi vena yani neşiyar bisekne. Ne mümküne. Azadiya jin demakete tevgere dijminên azadiye jî birengekî dijwar wê bikevin tevgerê de û jinekî got dilê we ji bo piçekî nefes bigire lê dixê însanekî got piçekî ji bo azadiyê meylê wî hebe jî wê bikişine bi aliyê xwe ve çünkü cewhera meseleye be di viyanî de yani em karin bêjin çandekî xurt hata vekirin çandekî di ji Kurdistanê dalga dalga li cîhanê bela bû. Ji Rojavayê Kurdistanê ku weke şoreşa jin tê binavkirin Rojavayê Kurdistanê jî dalga dalga li cîhanê bela bû. Niha ev şoreşa me giştî weke şoreşekî got pêşengiya wê jin dikin tê qebûl kirin tê zanin. Dijmin jî herî zêde asna vêna tehlike dibîne û li ser vê esasê jî têkoşîn her diçe ferah dibe yani ama mesela em karin bêjin niha li Sûrî hûn dibînin cihekî got şoreşa jinê pêk hat Rojavayê Kurdistanê ku şoreşa jinê pêk hat de işte mesela pergala dijî vê azadiye pergala dijî vê şoreşê derî vekirin ji weke hêzeke weke hêteşêre ku Sûrî kirine hikûmdarê Sûrî evna li hemberî sekna jinê jî li hemberî azadiya jinê jî aslında sekneke yani ma hêteşe ji ber xwe ve çû heta şanê ne derî jê re hate vekirin bingeh jê re hate amade kirin derbas bû çû a mesela berî çend roja Colanî û hevalê wî kî got aslında yani li Şengalê li Rojavayê Kurdistanê li Iraqê serê însana jê kirin jina revandin kirin cariye li bazara firotin di wê kongrê amade bûn işte yek jwana mesela qatilê heval hemrîn bû mesela kirin endamê kongre û kongreyeke wisa got tenê zilama ava dibe serdestiya xwe îlan kirin ev ne çi dide nîşandan yani tehlike ne tehlikeyekî wisa tenê yek kes di kes ne vî rengî yani çawakî got têkoşîna azadiya jin li cîhanê belav dibe serdestiya zilam jî
چی امکانی وی ها و ناتخی تفگره ده وسا خویندکه که گو مثلا لسوری yani pirsgirêka me herî esas wê bibe ew biku di pêşangiya azadiya jinê de modernîteya pêşangiya azadiya jinê de pêş dikeve modernîteya demokratîk û modernîteyekî got li serdestiya zilam ya herî dijwar ya herî xerab pêş dikevekî got işte pergala yani serdestiya li Sûrî ve ev nabna kokê de bin ev mesela bi hevdûra werin rûbirû hev werin parastina rojava di vê meعنê de wê bibe parastina azadiya jina jî parastina azadiya jinên cîhanê tevahî jî wê bê parastina demokrasiyê jî di vî alî de bi rastî gelek bedel têne dandin gelek yani berxwedanekî pir mezin di vî alî de heye işte mesela û ne wisa bi çî yani bi eşqekî mezin yani şexsiyetên wisa ava bûn di nav vê têkoşînê de weke işte heval Asya mesela heval Asya û heval rojger wextê ku li Ankara û çalekî pêk anîn yani mesela çavê heval Asya diberiqîne bi rastî bi kêfxweşiyek û heyecanekî mezin mesela yani diçe ser dijmin de yani kî ji heval Asya bi rastî jiyanê bêhtir hes dike kî got însan çavê dinere însan stêrkê çavê binere ne tevahî jiyanê ava bûye yani ama diçe dilê dijminê xwe de teqîne ji bo ku jiyan berdewam bike yani işte mesela pêşangiya jinê di vê meعنê de bêtirs bûye işte jinekî got diçin tişrînê dibêjin em ji mirinê meztirin jinekî got işte diçin li Ankara di dilê Ankara'da de çalekiyên weka xurt dikin jinekî got li Îranê li hemberî mirinê bile yani kefiya serê xwe tabêjin û diçirênin aslında wê pergalê li Rojavayê Kurdistanê li hemberî Daişê di cephê pêş de şer dikin û fermandariya wê dikin işte ev ronahiya roja rêberapoyê yani di pêşangiya bêna de ye û ev hêz derketiye holê ev zanebûn çêbûye jina tehma azadiyê girt yani vê tehmê kiriye ji bo wê jî yani vê têkoşînê bi rengekî hîn xurttir berdewam kirin wê bi rengekî misoger azadiya jina û azadiya civakê di vê meعنê de modernîteya demokratîk ava bike yani heval tekoşîn hûn mêvanê xeleka me bê carî bûn em ji bo beşdarbûna we spas dikin heger ku peyamekî wê dawiyê hebe kerem bikin ez jî spas dikim ji bo ku we banê me kir em tevlî bernameya bûn bi rastî weke destpêkê jî me anî ser ziman têkoşînê bi rengekî hîn zanetir hîn bi rehekî berferehtir û kûrtir hîn şiyartir meşandin û hîn ji xwe bawertir meşandin wê mutleqa me bigihîr serkeftinê di derdora rêber Apo de azadiya Kurdistanê azadiya jina û azadiya herêmê avakirin yani hedefa herî esas e û mutleqa me bi ser bikevin ez dibêjim ser vê esasê têkoşîna jina de têkoşîna hemû gelê me û hevalê me ki got li her cihê hem di ciyê de hem li çar parçeyê Kurdistanê li ber xwe didin de ez serkeftinê dixwazim serkeftin be em jî ji bo bejdarbûna we spas dikin gudarên hêja em vê carî jî gihîştin dawiya xeleka xwe vê carî heta nîcarek de bimîn di xêr û xweşiyê de dem baş